Tiri Nihon ki chongge Osaka ro gyaga nishu logo chokjen gozudu. Inge ki duzi la G20 shebe gyaga nishu tunzo teni zamling makji nibe jesu zubo shiktan zamling kyun ki nguyuda benjo ki pege tenbu so dun da tezu be dun ki ledu zubbe gyagub dobjo chede nishu tunzo yinbrib. Teo kongsu Argentina, Australia, Brazil, Canada, Ghana, France, Germany, gyaga, Indonesia, Italy, Nihon, Mexico, Urusu, Saudi Arabia, Ho Africa, Ho Korea, Turkey, Inji, Ari, Europe nyamde je yubre. Gyaga nishu talu chokjen ter kuyungi tona cheshu cheyu ni aridan gyana chadu. Arila chongla tangbe gyami chongso ge ago tirbum nige zamshigla amrige kode parnangbe gyana da ari chongde la kunjing chungde geji jibe benjo ki pege la nyamja ge nyaga tabgyobe Iran ge korsokbe nedu rimbe chodu arida gyana ni la tale mixe ge tona chungshindu. 米中の貿易摩擦についてはですね。 Talu chokje nele nange Nihon gi solution so abe yi thugri sebur dönan de sungbar. Arida gyana gi chongde gi gedu the thap chömö gyu de gezen dembe ngang sewa nge rigu chi gi yoshe sungdu. Nyewe nintu la gyana da amrige chömö chondu mutu du geyi gi namba tembu jamdu chin yobe tunti gi rewa tembu kogyu yobre. Gyaga nishu chokjen gi shorla ari sinsin tramda gyami sinsi shi ni gi penzu shorte chömö yobe gyabdu Nedun mangushi ki tela dungyo chungyen ni geji gego mangushi ki arda gyana ki chongde dikja yongdab chebe gen yang yoba gyaga nishu shimchu roga ki genzi John Kirton ki sungdo. Chokjen te to tuyoshi chega shen ki tela arda Iran ki kunde ki genbe donum ki ringo cheru chimba tedang. Hong Kong to mangzu ringlo ki leguwe ngogwe wala nobjo ne gyabgyo chimpu chungba tedang gyana ki taju tadu kwale cawa gewe namshi ki korso do. Talo nidon chugu gyaga nishu logor chokjen diyi mi turabdir gejir chebe nyokta mikse chigla choda chungye ki nedun ni gegab chigi kergyang ki takchu chesu da ledun pesu tang gegab mango nyamdu ki takchu chesu da ledun pesu ni ne kagi damsu chewa chakbe choda chungye yeshibdu.